Nem. Absolutely. Teh, enjoy bae mana? Ikam sebar teh, lebih enjoy bah. Ikam haying pat, tersukut lo. Dasmat haying, kum bemismat, bemilicang, ke gold medal teh, kanam sebai. Nih, mila su terpeng nih. Hadai, udah nejan berkeridio. Tapi, wajib terkaitan. Radio, kam juga kai, berkai kubur man kesini. Toh, pilih teh. Boleh, beda perkat saya gitu. Toh, kelebihan, wajib perkat san, tangi ukam pesan minit, dah perkat ke kami yuru. Metip nem, kat bagi selah kita lihat long. Kamarian ru kerasa tenang. Buat meru, kat bedang don manga, minasuk. Tangkan no ngalak mendon sahabat meh. Titip menit-menit. Ikam sebar teh, lebih enjoy bah. Nih, mila su terpeng nih. No ngalak mendon sahabat meh. Boleh ada kata-kata ya. Tips ya? Imak kini hal semua terai batuan. Ya harus jenguk channel pi, makum tu. Dia pilih kena. Keseduan kepor, bangan seperti udah kepor. Maksudnya happy banyak tanah ada kata-kata teh. Balai, ngalat tip hinga. Kata-kata kesel happy. Ngamkuak, meno-meno mawan kelar. Ya kayak yang kejongan. Hai, kom dah. Ani tak ada cerita. Hai, bedon kidus tangan poi be. Ini Roni. Biar kalah kata aku setenar. Nama tajuk fi perlok dah. Kom dah. Ini pasti biar kemunsha. Dia kata. Tah, masa kendo. Aja. Meno tu? Kontak berim jangan. Sekenaan? Oh, belai.